Amwe mama MCA mbunge ya kaunti ya Masaku na muno ukalikoni wa ala aingi nimathingiliila nonginya Spika wa mbunge ya kaunti ya Masaku Ann Kiusya anguthulwe maiweta kana ethiitwe atauthukuma undu vatailite. Ingi nimaelesya kana matambya kana mosie itambya ya kumungu'thula Spika vate kulikiliilwa na ingi nimaelesya kana mosie itambya ya kumungu'thula Spika vate kulikiliilwa ni kyama kana atongoi kumanza vala menda mbunge yiekwe ithukume wia wayo undu vatailite ite kulikiliilwa kiuteti. Daniel Mongelena mauvo. Mamca matongoi ni munini wa Spika mbungeni ya kaunti ya Masaku Stephen Mwanthi na mutongoi wala ingi mbungeni su ya Masaku Nicholas Kitabi umwana mutongoi wa ngaliko yala nini mbungeni Judas Mbilindawa dhini wa kikalunandi kimama uvo mwakoni wa mbunge ya Masaku nimathingiliila kana mayesa usiokaitina ngina vala mesa kumungu'thula Spika wa mbunge no Masaku Masaku Ann Kiusya kuma kivilani maiweta tawithitwa atathukumite undu vatailite. Hao ndio walianza motion and impeachment, and it has nothing to do with the current motion, lakini hao ndio walianza, na tumesema this time round the Speaker must go home. Let it go on record. Let it go on record. Saki watu wa matu waulize nda wao kuna support motion ya kuimpeach Speaker. Ndio na support kwamba Spika aende nyumbani. Saa hii maofisi zetu Matu Ward Office imekaa bila fence, bila choo, bila maji. Na last financial year tulirudisha pesa ya development ya county assembly 250 million ikarudishwa Nairobi. Sababu gani? Incompetence ya Speaker ameshindwa kufanya. Nimwenda mosie ngeitie su kana no woki no ya ndometa wa ayashimiwa na mwigaleo kana bisa mosie nigenda mwenenda tabie kwa woki ila tuma mesie ni toka mbunge kuthukuma tisila ngeiti nesu one ngeiti ona ngeiti mende binguka 10 months down the line na mie 10 ni thelile tiende na kwikala o itunga mbesa taasisi mbunge no first assembly niwo chamber ke niwo nombe no ya akiwe yano kabrozi niwo siekiwe na ne Speaker la waiko na sindingi bingire tene second assembly nombe no niwo yakiwe yafanishiwe yakiwa sindula sibunde na twambesio mitumia niwo committee sito kunia nayo na yambisa chemba kia na balatu akithile no bokio no mundi na mbeso yewa mwaka wa thelambeza nisiciokie tuthikala tukule ni chauke na thina angai lienda yutu ye miwe tuibikie mwiso na tiyeisie tiamba kuthesya numba thitu pa tuisioka kutwika yitu ngaliko yengi tiamba otia tathesya pa nikenda kila tuthio nena ngaliko ya nacho kithe kioneka ba nundu kila kibange 18 kila wona bunge 18 ndio tu expect wa to that level na tuitona kuti asika na maundu asu maende miradi ungamite ward offices si ungamite ashimiwa ama ina kundu mathini maofisini katika ward zitu ni asika na pena ubaloku munene ponofyo na munla ungamia maende asu eta wa Speaker na tuinene aba mwaka muthelu wa 2023-2024 county assembly natungie more than 250 million Kenya shillings ngiti itu ibwao chemba kiki komete ba ward offices itenze obi kuri uwe baba inene wakindu kitwa incompetence na nimweka na azungumazi akana incompetence has got no cure nduweza kukua incompetence and that is the problem we have in this assembly. Nimaelesya kana nivethiitwe na uvaluku munene wa uthukumi kuma kwa Spika usu takwema kutwaisya milati ya maendeleo undu umwe na kwema kwithukisya wasya wa MCA kwa utekwasya issue na numbers mbunge nisho na numbers nuru mulo ni ashimiwa monga baba 15 na 5 na 6 tumambesio mwe ya 22 mbunge Masaku ya ashimiwa miongo 5 na kenda maine mutebya kulangi miongo na kindu mana he na alangi miongo na tha alame ufeel no mpaka tethe na changes na ende kibi kia governor waito nundu binela kabyo na motion ya kumya Speaker na una tuye tuweke Speaker itena yake you this time round your excellency tukatato thenge ndeto syako ekati kuna wea witu tukokeva tamina kuna wea witu temine ni kereto ne kwitha tena system na mibango mesio ya uthukuma kaunti ya Masaku nundu bale kwitha na mibango mesio na mundu ina bata na interest syanu wa Masaku nitukwa wasisya andola ashimwala mateba asuma nongamite ba na tina thina namo mane wa mayanga wa mbesa lakini utu onena no tese memalindi nitoni mpaka biza sio mekita ta mamuluki ku maithe langa kewu
na tena bisa sio tine nazo tena evidence na already nitizima ibe twendeke ya kusioka kuma malende uni kwa hiyo andu make nanie andu mambiu ni andu mamwala enda hii airport mukerela heshima menu ni magetha mailand Jomo Kenyatta lakini ma MP enda imu oversight William Ruto ko ya mbunge iyeta ma MCA mama Masaku tuna right ya ku oversight governor na uyu governor aende na kuna maundu na service ya mwene ndi wa Masaku maundu nesa takisomo by ma MCA mama county assembly alamwe we maiweta matumitwe ta political factors kana puppets nikena ma dismantle management ya Machakos county tuyasia ni vya ma MCA mama Machakos county assembly na uyu governor wa binani wewe kebilani kwa tuenda utabia MP mule au mangwe na sindusia assembly aka oversight William Ruto ko ya mbunge na yuko thina mbe tuenda yani Kiusya ndakoke obisi mio tui mwenda ingi na tuthukuma nake nundo ni incompetent. It is not about personal issues, it is not about nya wa mundu kanethe wa mundu lakini ani Kiusya you are incompetent, we cannot tolerate you anymore. We want our aspiring young leaders and ladies to be great of this nation. Na tuenda kwasia alame mbunge ya Ilobi patieni Madam Wavinya Governor Wavinya wapateni na mpateni nafasi and very ample time and environment to serve watu wa Machakos. Tunajua pahali wawili wakipigana nyasi ndio umia. Our interest and my interest and the assembly interest ni mwananchi wa Machakos. Tuache kuleta confusion kwa government ya Wavinya Ndeti ati speaker nini. Hata wewe uko na speaker wako National Assembly na tunaambiwa hata majority yenye iko huko si majority. Deal na hiyo kwanza. Jitoeni kwa minority mpande kwa hiyo majority. Ingi MCA mbunge ya kaunti ya Masaku nimaelesya kana itambya ya kumungu'thula Spika yiekwe ni ukavawa atongoi kana atetiangi indi yitwaigwa nikienda kuete mawali ukunthini wa mbunge ino na kuete uthukumi musio kwa enenthi tenda ukwia zela wina yono imweyu woze thangu na kalamu ulizaini nono wala ulizaini toko ukunena ni zawadi utonanga maima pa mbunge ni na chitwa ya kuziana angika withe bandu ande kwa kaunenga nezikiri ya kubata am dimikuwa device ta brother waku ta friend waku ndena malice na mtumutumia wandwa kauni enda ukwia tafadhali mimi ni mzee and I qualify to advise tafadhali don't waste your time eka ukengwa na umea ameenda kila ina jojo menda oza nijo meoza na imba nozi yesuongi na imeoza ingi na wabongwe nimeukweza ngabunango ko lisaini kwemaza. The motion mover is the leader of the majority party, the Honorable Nicholas Kitavi Nzioka. Simply works with numbers, and I look at you straight in your face and tell you, we have the numbers, and we are doing this. Yes. I will tell you, if she was not fearing numbers, why would she rush to court? Why did she run to court? To stop the motion if she had the numbers. That tells you that we have the numbers. Daniel Mwankela, Mutongwe TV, kumuvaa mwakoni wa mbunge ya kaunti ya Masaku.